Svima, sa mnom je ovdje Tino Šokić, stručnjak i edukator za kibernetičku sigurnost. Imam za njega par pitanja, pa bi počeo sa jednim koje sam pitao i moje goste u emisiji. Tino, koliko smo danas realno blizu nekoj vrsti digitalnog Pearl Harbora, nekog velikog AI-assisted cyber napada na infrastrukturu, energetiku, komunikacije ili bilo što drugo? Prvo da pozdravim, bok Aco, i kao što naši prijatelji preko bare uvijek kažu, izvrsno pitanje. Znači, digitalni Pearl Harbor kao takav, ne bih rekao da smo sutra ujutro pred digitalnim Pearl Harborom, ne daj Bože, ali bih rekao već odavno nismo u fazi teorije, iako je puno teorije iza toga. AI neće sam po sebi srušiti energetiku, promet ili što god već, ali će pomoći napadačima da budu brži, uvjerljiviji, efikasniji i ono najgore, uporniji. Najopasniji scenarij nije sad jedan, sam znaš, hollywoodski napad, nego to se radi već o kombinaciji. Kompromitirani dobavljač, loše segmentirana mreža, ukraden identitet, ljutiti zaposlenik, to je ubojica, automatizirano izviđanje, to je zapravo jako puno malih stvari. Death by a thousand cuts. Znači, jako puno stvari se treba loših poklopiti da bude jedna velika. Znači, katastrofe se rijetko događaju zbog jednog genijalnog hakera, događaju se zbog puno malih propusta u savršenom trenutku. Ti si, koliko znam, radio i sa raznim institucijama i ljudima globalno, pa imaš i dobar pregled na moje sljedeće pitanje. Koliko ozbiljno vojske i države danas shvaćaju umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost kao nekakvo i možda i nacionalno sigurnosno pitanje? Ovdje bi ja pričao kao innocent bystander. Yes, radim sa jako puno što državnih institucija po cijelom svijetu i vojskama, imam prilike raditi sa analitičarima jer takve stvari predajem, threat intelligence. Ono što mogu reći da je sigurno da ozbiljne države, naravno i vojske, već tretiraju AI kao nacionalno sigurnosno pitanje. Ne samo kao nekakav alat za napad, nego i kao alat za obranu, pogotovo obavještajni rad, analiza podataka, dezinformacije. I ono što je možda najgori dio, a nadam se da do toga neće tako skoro doći, ali već su tragovi tu, je donošenje odluka. To je tihi ubojica. U AI-u prepuštanje odluka nekom drugom. Tu smo jako dobri i mi pusti brigu na drugoga, je li tako? Tu sam te htio pitati, da li je Hrvatska po tvom mišljenju, nekakvom znanju više ispred ili iza onoga što se dešava globalno? Gdje smo mi? Rekao bi ovako, imamo dobre ljude, imamo znanje, imamo pojedince koji znači, su stvarno odlični, koji razumiju problem, koji izmisle nešto da bi riješili nešto, ali kad vidimo ovak širu sliku kao građanin, sustavno, kao država i društvo, još uvijek smo reaktivni, smo strahovito, reagiramo samo te kad nešto pukne i onda to pak, mogu slobodno reći, to se dogodi, to se nešto, reagira se na nekakav incident, i to se zamete nekako pod tepih jer je to zapravo političko pitanje, onda gledamo natpise i sve slično dalje. A o cyber security kao takvom to je dosta loša strategija jer kad čujete eksploziju u cyber svijetu napadi često počeo mjesecima prije. Malo da se vratim na tvoje osobno iskustvo. Koja je možda najopasnija ili najfascinantnija stvar koju si vidio da umjetna inteligencija danas može napraviti u kibernetičkom prostoru, a da većina ljudi toga još nije ni svjesna? Kad bi krenuo što sve, pošto se bavim dosta i risk assessmentom, znači nekakvim procjenama rizika, ono stalno razmišljaš što ako, na koji način, sumirao bi to na jednu stvar. Toliko vjerni prikaz neistine. To je jedna stvar. Znači, ja znam da tu dolazi do ljudske komponente gdje trebaš provjeriti nešto. To je ono kada pričam i ljudima, kad bilo kakve imamo i diskusije, edukacije, što god već, pa svi dođu evo, na mikro razini, joj pa gdje bi došao kad bi svaki email studirao. Ne treba to. Tu dolazimo do one kritičke nekakve svijesti, pregledaš nešto, tu par sekundi znaš je li nešto ok ili nije. AI je tu sad ono što boli jako, jer on pomaže prosječnoj osobi da zvuči kao stručnjak, kao direktor, kao savjetnik, odvjetnik, kolega iz IT-a, što god već. To je onaj dio koji je zapravo ta neistina, prikaz istine kao neistinitom ili obrnuto, to je ono što je mislim da je najbolnije i najopasnije. Da li je danas po tebi veća prijetnja hakiranje sustava ili hakiranje ljudi sa umjetnom inteligencijom kroz nekakve deepfake-ove ili manipulacije i sve te stvari koje si upravo spomenuo? Da, tehnologija, sustavi. Sustavi imaju logove, imaju kontrole, imaju alarme, javljaju. Čovjek ima osjećaj, a ovo mi baš i nije nešto dobro, nešto mi kaže, govori neki pokret nečega mi govori da ovo baš nije ok. I to je zapravo gdje dolazimo opet do te neistine i
to hakiranje ljudi, to je zapravo opće poznato od uvijek. Imamo evo pokojnog Kevina Mitnika koji je napravio brand od toga gdje je uvijek govorio puno je lakše hakirati čovjeka nego sustav. To iziskuje puno resursa, puno znanja, vremena. Jedan dobar email, jedan dobar poziv s jednom dobrom rečenicom. Aco, bok, evo baš prodajem jeftino stan na Erunu, pa ne znam je li bi ti se svidjelo. Pa možda u Ja, 5 samaca. već sam zagrizao. Da li s obzirom za to, što bi rekao, da li smo mi zapravo potpuno psihološki nespremni za cijelu tu razinu manipulacije koja nam dolazi sa umjetnom inteligencijom? Kad pričaš ovak sa prijateljima, obitelji, definitivno smo nespremni. Mi smo već u onoj poziciji da se mišljenje uzima kao fakt, kao činjenica. To se već događa, već jako dugo. A onda kada ti je nešto prezentirano toliko vjerno, a bombardiran si sa milion informacija kao takvih, isključimo ono kritičku bilo kakvo išta i kakva pitanja, samo upijamo i indirektno čak distribuiramo to. Mislim da je budućnost u psihoterapiji, a nije budućnost u tehnologiji. Evo onda možda za kraj jedno ili dva brzo potezna pitanja. Što će umjetna inteligencija omogućiti cyber kriminalcima recimo za 2 godine, a danas još zvuči kao science fiction, ako uopće imaš nekakvu takvu predodžbu? Pa ja bi se vratio na ono što sam prethodno rekao, a to je ta provjera istine kao takve. Što ti ostaje kao dokaz? Kada pogledaš, što ti dokaz? I mislim da ćemo se tu, da se vraćamo tu osnovama. Vraćamo se izvoru, kontekstu, nekakav povjerenje kao takvo, metapodacima, kriptografskim potvrdama, čak neovisnim provjerama. U prijevodu da sumiram, mislim da budućnost istine neće biti vidio sam nešto, vidio sam video. Budućnost istine bit će mogu dokazati odakle dolazi. Ako se vratimo još malo na razinu država, da li misliš da je cyber rat između država već počeo, a samo ga javnost još nije prepoznala ili će se to tek desiti? To je ono što mogu odmah reći, to je tu, to je prisutno, kao što su i ratovi na ekonomskoj razini, tako su i cyber razini, svakako između država on postoji. Više to ne gledamo kao sad i tenkovi su na granici, konjanici su na granici, najavljeni rat sa zastavom kreće, to već odavno nije tako. Internet, takav je dizajn tehnologije da svatko može glumiti da je od svuda i svako se može izdati za nekoga drugoga. Države su one koje imaju neograničena sredstva kao takva i zato imamo klasifikaciju nation state sponsored threat actors, praktički organizirani kriminal. Backup je država kao takva s obzirom na resurse. Kakvi su napadi, što se događa, nestanak usluge, curenje podataka, kompromitirane stvari. Tu možemo povući granicu najviše 3 stupa glavna u sigurnosti, povjerljivost, integritet i dostupnost, a to je dostupnost. Ovaj 3. stup, availability kao takav, nešto kada se prekida usluga. Kada prekine struja se, što se događa? A nema ni interneta, ni zoomova, ničega nema. Možemo mi pričati o najboljoj povjerljivosti, niko nas ne može čuti, snimati ili što god već, ali bez struje dosta teško. Tako da se vratim na pitanje, mislim da je to prisutno od samih početaka, od kad su nekakvom institutu nešto napravili neku tehnologiju da razmijene podatke, mislim da je tu već krenulo. Uvijek postoji onaj zločesti dio uma koji razmišlja, što bi mogao napraviti, nažalost. Tino, puno ti hvala na svim ovim odgovorima, pozdravljam te još jednom i ostajemo u kontaktu do sljedećih dobrih prilika. Hvala ti.